салом алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Пулкоркунӣ бовогӣ. имрӯз мо бародарони азиз проверка мекунем сайти Topcast-ро. бародарони азиз суммета ё не сайта ҳози мо ҳамаша мефаҳмем. бародарони азиз раҳмат барои лайкое ки видеои дигари намондем 21 та лайк гирифта. раҳмат калом бародаро барои лайкотон. ана видео ки запис кардем анамира лайк барон кунем. видеои мо шав меброя бародарони азиз, видеои навай бародарони азиз. ҳам бо бародарони азиз дар ҷои хушхабари дига дуром iPair кошелек через Kiwi кошелека ҳози ман ба шумо нишон медиҳем чӣ хел сум мепартоем. яъне ҳози ман ҳамаша во диққат ба шумо нишон медиҳем. видеоро тамошо кунед. мо iPair кошелек дар Kiwi сум мепартоем. нигоҳ кунем ба дохили видеода ҳамин кора мекунем. мо просто ҳози сайта мо проверка мекунем. медроем ба личный кабинетмон. пеши личный кабинетро омадам бародарони азиз. статистикаи сайта нишон медиҳем бародарон. 63000 дар ҳамин сайт сум хонудагианд. 27000 яъне 2700 додам регистратсия кардагиай. видеои аввалада дидем бародарон 1300 нафар буд. ҳози 10700 нафар шида. воити пахш мекунем. Pair кошелекмон наменависем. воити пахш мекунем. регистратсияш ҳам қавсона ина чӣ хел ден 1.76 копек кор кадай. поён меем. камтар интернет ситай бахши бародарони азиз. ина баланси ман 11 рубле бародарони азиз. ҳози мо мебурем. ҳози бе сабират накопление пахш мекунем. обновить мекунем страницаро. яъне бародарони азиз мо сумона дар балансмон гирифтем. дар баланси ҳамин сайтмон ака мегирем дар Kiwi дар Pair кошелекмон. ҳози мо яка медроем. бародарони азиз ман Pair кошелеком дромам. чӣ хел дем баланси ман 1 рубл 80 копекай. ҳози мо дар ҳамин Pair кошелеки ман сума мегирем. ина обновить мекунем. обновить кардем. медроем ба сайт. ина бародарони сайта дромадем. ҳози мо вивести пахш мекунем. як бор дига мегӯям силкаш дар закреплении комментария ҳамин сайта. ҳамин сайта силкаш дар закреплении комментария بدرویم با سوم کار کنین. ویوستی پخش میکنیم. وی پلاچینو بردارن عزیز. اینا بردارن عزیز سوم گذاشت پردارم وی پلاچینو گفت وزی اوپنویچ میکنیم. ما بردارن عزیز ویوستی کردیم. دیدیم بالانس نول شد. подписчикҳо бародарон кадоме ки мада бо ман чӣ шава мада занг назанед дар WhatsApp имо дорум бинависен. ман ҷавобтон наметавонам через анамон чизо. дар номери телефоном занг назанед. ман бисёри вақт номери телефон қайд намебардорам. дар мобайни видео мия безеб мешава камтар видео. навоз диден якташ занг зад дар мобайни видео камтар безеб шид. медроем ба Pair кошелек моз медроем сума мебинем. ина бародарони азиз диден шоти ма 14 рубл шид. обновить мекунем. обновить мекунем бародарони азиз. бо история медроем. ина чӣ хел ден 12 рубл 89 копек омадаги. ози мо ина чиша мебинем. аноним бародарони азиз. номи анаму сайта аноним номи аму сайта бародарони азиз. ол ягон бор визит карден бихонен ҳамиҷаша. анамитари от аноним мия бародарони азиз. аноним ина ден хай сайт бародарони азиз сума додаи сайт бедроен силкаш дар закреплении комментария. ака бародарони азиз ман ба шумо гуфта будам чӣ хел iPair дар Kiwi партоем. медроем дар перевести. яъне одамое ки дар телефон дошта бошанд поён дар перевести мешава. перевестишон дар поён менависанд. боз ман через сайт омадесам. одамое ки через сайт омада бошанд Pairам пахш мекунем болошта. ина бародарони азиз Kiwi кошелек диден. Kiwi кошелек бародарон набуд добавить кадаи нози метавонем дар Kiwi кошелек мо сума бигирем. ина Kiwi кошелека пахш мекунем. баъд номери Kiwi кошелекмона менависонем. масалан 990. ана хеле чӣ хел ман нависондесам. ана хеле менависем номератона. اینجا سومونا می نویسیم. مثلا روزش 14 روبل داریم. اینا 12 روبلش هم میگیریم. 24 کپک کمیسیون میگیره. одамое ки Kiwi дар Pair сум партофтаям ман да бинависам. ман мезгаронам метум шон дар WhatsApp бинависанд. перевести пахш мекунем.
Вывод успешно запланирован. Яъне успешно шид. Чӣ мои шуд тимат 2 рубл шид. История медуроем. На 12 рубл дар киви рафт. Статус ожидания, оли. Успешно бардорини азиз. 12 рубл дар киви кошелек ман омад. Обноид мекунем. Бардорини азиз, ай киви кошелек мепартоем. Шумо дар Payer мепартоед, яъне унҷа киви мекунед. Номертона менависед. Шумо дар мепартоед сразу нада. 1 минут 2 минут кашид. خیر بردارین عزیز، ویدیو ما با آخر رسید. ویدیو رو بردارین عزیز، هم ویدیو 20 لایک زیاد بگیره. ویدیو نوبتی ما شاو میبره بردارین عزیز، ویدیو بهترین میشه. خیر بردارین عزیز.